na riu mwiroreri ni riakinya ihinda ringi riria tugukorwo tukinengereria mwaro Ken Maina nake atumenyithie uria ciana cia atumia ciatinda ikigarika miharo-ini. Na nijitekeria gutwara iharo-ini imwe kwa imwe gutariki imwe mweri wa mbere mwaka wa 2019 thutha WAMBUI wa GAKIBE na WANJIRU wa ngata gukumenyithia maria mathi na mbere kuhaniki huku bururi-ini ati muthenya wa ira mugathe Uhuru Muigai wa Kenyatta na yuri kanya gake gukorwo akigathiriria kana agituma ndumiriri cia congratulations kuri athaki na makoretwo makihe bururi wa Kenya igweta muno athaki kana ahanyuki matongoretwo ni Eliud Kipchoge urakorirwo gitugwo ngerenwa ya male IAAF award na oho arakorwo gifunja record thino mathako maria mathia na mbere guthako kure mwena wa London. Eliud Kipchoge ni umwe wa athaki aria makoretwo megatu kana megatu muno mwaka ucio wa 2018 ugithii na mbere ugithie na mbere guthira na president akwa kiuga ni makoretwo gikawega na makionania kindu gitagwo discipline na bururi wa Kenya ugakorwo kionania talents ciao na njira ya mwanya to muthako-ini wa mahenya kiuga nginya muthako-ini wa rugby na muthako-ini wa boxing. Bururi wa Kenya ni ukoretwo gikawega no ho akauga ati nginya timu ya bururi ya mufira wa maguru Harambee Stars thoko magikualify thini wa ngucanio cia Africa Cup of Nations handu-ini ha thutha wa miaka 14 president akwa kiuga ni mekite wega muno reke tuigue mĩario yake muthenya wa ira mbere ya tumite ndumiriri cia Happy New Year. Nemo mwaka wa 2019 tufatie gukorwo tu very focused thini wa maundu mothe nginya mundu megie mahenya nake tuyo gukumahenya ati muthaki witagwo Bedan Karoki o muthaki kana ne muhanyuki akoragwo kihanyuka mahenya na ule bandikithio hotani mwaka wa 2016 thini World Half Marathon na giko kinyukia ngerenwa ya silver kana itwika silver medalist mwaka wa 2016 augite ati focus nende yake muno mwaka wa 2019 ni ukorwo kiandikithio hotani thini mathako mako magithina mathako mako magithina mbere kule mwena wa Tokyo marathon mako magithakiro kure mwena wa Japan kuma mweri wa gatatu mwaka uyu turi 2017 muthaki witagwo Bedan Karoki ariki na baitha thini wa London na marathon na agakiuga ati mwaka uyu aukorwo agitigania kwa kinukia ngerenwa ya dhahabu. Karoki arakorwo akindikithia kana akirikia na dakika 28 minutes 22 seconds thini mathako mari kure mwena wa Commonwealth Games no akiuga mwaka wa Tokyo kana mwaka wa 2019 kure mwena wa Tokyo marathon aida gukorwo agitukia hihi Eliud Kipchoge na akorwo akiandikithia record. Fellow Kenyans, we have every reason to be proud of being Kenyans. In 2018, we continue to show the world that we are one of the most talented peoples on earth. We and the world watched in amazement as Eliud Kipchoge again extended the bounds of human effort in the marathon. Other Kenyan men and women broke world records. We celebrated this year our Harambee Stars' success, qualifying for the Africa Cup of Nations in 2019, the first time in 15 years that Kenya will be participating in this competition. What all these sportsmen and women have in common is talent, but also discipline and perseverance. Tukiugukira mwena-ini wa ngudi ni ati Floyd Mayweather muthenya wa ira ni akorirwo akihota muthaki wa kuma bururi wa Japan uri ni Japanese kickboxer phenomenon na etagwo Tenoshine Nasukawa na arakorwo akimhotana kindu gitagwo technical knockout ni etagwo TKO handu-ini ha ndagika 2 muthaki witagwo Floyd Mayweather ririkana arakoretwo auma kindu gitagwo retirement na arakorwo agicungiririo kana akigucirio kwenda gukorwo agithaka na muthaki uyu ni kickboxer ni thaka nginya muthako wa mahenya no kiama kira kiruga muthako uyu wa boxing ni kirakoretwo kiruta mukana ku muthaki witagwo Nasukawa ukorwo ndagakorwo akihuthira maguru ona handu ona hamu. Muthaki uyu arakorirwo akiguithio maita matatu thini wa first round ni muthaki witagwo Mayweather na kuga ati Mayweather bado ari unbeaten thini wa ngucanio ici cia ngudi na uguo riri rita ria keri ria muthaki ukorwo agicokio thini wa ring thutha wake gukorwo akianira retirement yake arakorwo akihota muthaki ucio wa kuma bururi wa Japan. Mixed martial arts urikane mwaka muhituku wa 2017 kwa ni last year but one muthaki witagwo Floyd Mayweather wa kuma bururi wa United States ni ahotire the mixed martial arts witagwo Conor McGregor na guo mwaka wa 2018 although wa retirement yake arakorwo akihota muthaki ucio wa kuma bururi wa Japan
uria ni kickboxer na riu kugura na mihwira thi na mbere hihi ati ya gukorwa githaka na muthaki wa kuma bururi wa Russia witagwo Habib Nurmagomedov. Habib Nurmagomedov aya gukorwa githaka na muthaki witagwo Floyd Money Mayweather. Now CIIKO is doing everything he possibly can, and Mayweather drops him again! The speed of Money Mayweather. Now CIIKO is having an extreme corner, has thrown in the towel! This fight hasn't even gone! He came out right away attacking, right away stopping, right away. Fucked him up. From the very beginning, he was the far superior boxer. There's no way to Kirafu kia West Ham moekaine wega muno ta the Hammers matongoragio ni coach witagwo Manuel Pellegrini ni marikitie kugura muthaki wa nathakira kirafu kia Arsenal na nathakira kirafu kia Manchester City na wakuma bururi wa Faraja witagwo Samir Nasri o ni midfielder anakorwo githakira kirafu kia Manchester City na muthaki uro no kurwa miaka 31 wakuma bururi wa Faraja Kora gituika ati au korwa githakira kirafu kia West Ham United duthake gukorwo nja kuma tariki 31 mweri wa Januari kuria rakoretwo horitwo bana kana kurogamio guthaka mubira handu-ini ha mieri 18. Nasri akoretwo gisavu bani ya mieri 18 duthake gukorwo akionekana ni kiama kia anti-doping agencies ati ni akoretwo akihũthĩra ndawa cia kuongerera misuri. Anathakira kirafu kia Manchester City na anathaka hindi ya rungu kana anathakire kirafu kia Manchester City rungu rwa coaches uratongore kirafu kia West Ham wakahinda gakawita go Manuel Pellegrini no kuma coaches wa kirafu kia Manchester City wakahinda gakawita go Pep Guardiola oya wathani wa kirafu kia the City Noise Makers metago Manchester City Samir Nasri de danakro agithaka na kirafu kia West Ham kiugite kia toko ikimogerera ginya kandarathi ya mwaka umwe ukorwa githakira kirafu kia West Ham United na gakiuga ati ni akenete muno ukorwa gicokereria thiini wa the best and the toughest competitive leagues in the world neo itagwo English Premier League twakioka ati ni ukorwa gikawega muno erugurwo Manuel Pellegrini kirafu kia West Ham United. Looking forward to be back on the pitch and doing what I love the most, so really happy that West Ham and Manuel Pellegrini give me that chance to be playing again. But the thing that convinced me to be joining West Ham is that first of all I know the manager really well. We won the league together, and I'm really passionate about my job, so I know the team, I know the quality, and for me West Ham is a team with a lot of quality. It's an Now neho gukogi kujira mweka wako wa kisporti huwaini wa umuthi gwitarikie mweri wa Januari mwaka wa 2019 kuma gukomitabu ya CIIKO TV ya kwaritwa ni Ken Maina almarufu the boxer gugutigana miario yaritio ni the fourth and the current president of the Republic of Kenya Uhuru Muigai Kenyatta arauga huwai wa gukia umuthi kana huwai wa iraruga we will never get an opportunity to break the world records in athletics, boxing, rugby, ona kana mathako-ine mubira-ine wa maguru ni gwitagwo football, but we can display the discipline and the perseverance that will allow our talent to flower. Eyo ni miario ya the fourth and the current president of the Republic of Kenya Uhuru Muigai Kenyatta. Akili ni nywele. We'll never get the opportunity to break a world record in athletics or to play professional rugby and be in boxing championship fights. But we can all display the discipline and perseverance that will allow our talents. Thank you muno the boxer na yo riboti ni iratutirihira mohoro maitu ma thaa 3 no mbere tweherete twina ndumiriri cigano na Wanjiru ona wakumaruga atia nie ona mbere ya nyambiririe ndumiriri ciakwa ndirakiona mundu gwitwo Irungu no gucunga tikio Irungu araire kumuthi gohoka ni Kesha Church of the Lord Nikuaraire akimamurika. Nona mundu gwitwo Irungu na mundu gwitwo Sunpark. Ndiri ndiramenya kuria maraire matinda toro. Sunpark akinyire athiete kugira ranji akora nduka ona ti. Nake mundu Irungu, nake mundu gwitwo Irungu. Ndiramugeithia kanjira ati good night. Ngarigo uyu ndamugeithia. Ndamugeithia akanjira good night. Kumandisha ena toro muingi muno. Koguo no anakiona uria araturora manyira ati tondu turakiuga turakioria araire ku no ni tukioi araire Kesha.
no alafu nirakiririkana ni uria waka Ndurumeni Ndurumeni araire wira koguo no nginya akaruta wira mwega araire kuria kesha agitwethera mohoro na njira iria yagirire ngithome ndumiriri ciako cia muthi ngikiona ndina mundu gwestwo Esther Wangari kuma mwena wa Kiambu akauga Wanjiru wa Ngata mwena wa Mbui wa Gakibe mohoro mesawa kabisa na ngakiona ndina Geoffrey Kimani akauga mwena wa Dandora ni atugeithia muno na muthi wa ira ni arari kesha mkesha no akoria wa Mbui wa Gakibe na Wanjiru murariku turari hau ni haria no haria tutanona kanya ga gukorwo tukiaria nawe no turari hau ngakiona ndina mundu kwi undu utangicokia kwi undu ungithi gucokia ukora ni wahurwo ni undu wa maheni koguo ni ndinahenania ndaria ma ngakiona ndina mundu gwitwo Judy Njoki akauga mwena wa Mombasa ni atugeithia muno na ni arathi na mbere na kwirorera mohoro maitu Gekena wambe uthome mwena ucio wako na ni ndina kairitu karaita Asia Wangui akanjira ati ndi mugeithirie Wanjiru wa Ngata muno na ndimwire ni amwakaga niwe role model Asia ena ritwa ithaka ngai gekana mose Asia ni ndageithika muno ritwa ria kuria githungu ni ririku tondu ritwa riu ni riagira ndire nie ndukanjire ritwa ria githungu tondu ni njui no ri makiandu ni maritwa maria matene Ndikwaria ntukwaria tuma haha no Asia wina ritwa ithaka muno na ni ndageithika muno na thengio ngona ningi Moses Njoroge mwena wa Huruma akauga ni arakena muno ni mwaka uyu turi na ni aguthi na mbere na kwenderia andu matunda agiturehera turi na kanjuria tugathi kuri ari matunda no na ni kwenda gukwira Moses mundu haha ari ya matomoko ndukagerie Wanjiru ni mo matomoko na utaugathi hathara no matomoko ni mega akorwo namo ni monyendete makiria no menya ntwakirugia mwaka riu haria ndirakimenyerete ni ndiramenyerete kuria gatunda fulani riu ngutigana na kaunyambie kuria matomoko tondu ni wauga mau na kemondo gwetwo Jose wago kutu studio ni joy mwaka wake wothe egutura toro ni toro ria raigwa ngena mundu agicoga tha ici na ni mwaka mweru umenya ni muthi wa mbere January tariki 1 na ni uracunga toro ni uracunga tondu ira ni urakunguire mwaka mweru umenya riu mwaka waku wothe ugutura toro ni gutwiragwo na ngwihoka icio ni irio twetaga ri gwiciriria riu ni ndirerirwo uguo ndaiguire mundu kirieka akirugia mwaka ni kiekaga mwaka wothe riu nani muthi wa ira ndiramikire sure thathi tegikinya ni ndirathekete ngarira nigetha mwaka wothe njikare ngithekaga ndure thekete nginya ndire yani ngatheka ngarira ni gikeno no ti kutheka ngarira ni undu wa ruo orothe ucio ni resolution iria ciagirire ni matanya mega nie nanie yakinya uguo ndambire kuhoya ko mwaka uyu wothe ugutura na mahoya ndatwika njamba ya mahoya hau ni muno na hatire undu wi bata tocio kuhingura mwaka no undu uria wagirire tondu ungikira Ngai mbere ya maundu maku mothe kugure kirire Ngai mbere ya maundu maku mothe maria ugukorwo ugika mwaka uyu kugo meguthie onywe ni sawa amen ngikiona mwerekeri witu mwena uria ungi aratwira ati mathaa ni marainikirira na tutanathire he mundu tukoragwo nake na muthi ndanahota guka ni Susan Kibe Susan Kibe ni mundu wa mwanya muno twakenda kumugeithia kuria guothe angikorwo ari tumwire Ngai amurathime na mwaka uyu wake ukorwo huire wimithio irathimo na ngakimwira happy new year tondu tutikionanite muthenya wa umuthi hamwe na family yake yothe na ari othe makoretwo magitunyita baru hau nima mwaka ucio wothe warikia guthira na eroreri aitu hamwe tukamageithia othe tukamera happy new year kuria guothe makiri tukamera Ngai amarathime muno makiria mwaka uyu iroto ciao ciothe cituike cia gukinyanira hau nima amen korwo kinikiriria mutambo nigetha tukiambia na ithu tukiinuke na riu hau niho tugukinyithiria mwisho kana ni muthia ni mwisho ogothe muthia hau niho twatirihira mohoro maitu ma thaa 3 itikira gutungana na ithu turacoka hari muthenya wa rucio twita ma reporters
Twakũndithĩria mũthenya mwega, ũtukũ mwega kũrĩa guothe ũngĩkorwo rĩ. Rĩtwa rĩakwa nĩ WAMBUI gwa GAKIBE. Na niĩ rĩakwa nĩ WANJIRU wa NGATA ngĩkwendithĩria mwaka ũihũirwo nĩ irathimo na ngakwĩra o rĩngĩ happy and a prosperous new year. Ũrarie thayũ nokro na ũtukũ mwega. Mohoro ma Gikuyu TV ukireherwo ni Equity Bank. Equity Bank, your back to school bank. No urihe shopping yaku ukihudhira Equity Mastercard, Visa card kana American Express cards hatari marihi. Equity Bank, your back to school bank.